Evo ih turisti. Turista, naopaki čovjek, turista B, Mari. Mi se nalazimo u mestu Košice i studiramo nastanak toga mesta. U stvari ja studiram nastanak tog mesta i to mesto je nastalo na sledeći način. Naime, odgovoran za nastanak ovog mesta je vlasnik firme obuće Eko, to je ovo što je. Znači, to je bilo ovako. Jednom prilikom čovjek iz firme Eko došao je ovde nekad bila poljana cvetna i na njoj su bile košnice. I onda je taj čovjek koji je imao firmu Eko, on je ukrao iz jedne košnice slovo N i poneo ga sa sobom. I znači došao je Eko, a otišao je Neko, a više nisu bile košnice, nego su tako postale košice. Znači, krađom slova N iz košnice nastalo je mesto Košice u Republici Slovačkoj, bratskoj.